Bonjour, monsieur. L'hôtel Palma? Oui, c'est un travail d'été. Je suis étudiante en Irlande. Colm MacLara? MacLara. C'est un nom gaélique, n'est-ce pas? Oui. Enfin, MacLara. Colm MacLara. Ah oui, c'est bien ce que je vous disais. MacLara, Gael Glass. Des soldats mercenaires irlandais du XVIe siècle, n'est-ce pas? Oui. C'est que je connais mon histoire, moi, hein, Georges? Monsieur, vous êtes bien au courant de l'histoire de notre pays. Oui. Bon, bah, écoutez, je vous retiens pas. Hein. Ah, je peux partir? Bonne chance pour vos études, hein? Merci, monsieur. Dteangbhail fashinéri an Etlan's Cadan on the Shay o Paris a bit bugast a wallow illim Ciaran Lee. Meawritar Lee, Napucha Cada at Bakacha in Armor Bit. Tá tú do bháil go chlub gunnaí. Vís me bhfuil de chlub fáil LEIRITHEOIR. Críomh gona dóireachta chuig mún. Fí ró. Dúis na dhéile freisin baintead. Tá. Bliain tá hen. Bhí cearca gan ag baile. Tá deachar nós a bhrisin nach chuir. Bhís séimlíon déige gan am. Is léir go dteann gunnaí le. Is léir nach digam céim vintetáig na ceistena seo leis an marú a bParas. Féidir leis do chu leabhar. Go fóideach ar innos. Gur gluoch an a deafrag. Twas MacLara. Well. Nach deas wat cuairtúirtear de chalim. Tá ar tnú go mórla de airste bheáin téarma. Bhfuil sé agad an sin. Tá? Well, níl go díreach. Féad an leat. Géintse? Deachlén? Mac síbne galóglach, agus MacDonald galóglach. Hec me bhíle te minst na galóglaí. Taile a chur saidirí tuarasta leir fáil, ón tríú hísteig go dín séú hísteig. Ach, cad fí chlán Lára? Well, bhí chlán lár cean gan na taila ba eilte agus ba eiltí acu. Deirtar gur an lábhscríbin in sellh ar tu go leochhlainn lára. Níor bhair an lábhscríbin, ach deirtar gur tráchta sa bhínte ar eilúint agus head bheitnecht cogéirt. Scoil víle a chlán lára.
Oh, come leis scéal. Bhí bhar do chuid talú nach thosaím gom Chaisleán. Cusna. Na seanháil seo bheith. Se? Chaisleán MacLara? An scoil? Scoil. Ní raibh samsa tada faoi an scoil. Come leis scéal. Well, éon ólas go bhar an scoil a bheith ag clán lára sa Chaisleán. Tá me ceappa go tú san áit mí cheart. Má go leor, beag docha go mar sin. Tá mi dúnta. Come leis scéal? Tá mi dúnta. Tá mu dúnt. Tá Cardinal Mancini am Lachlianjov, a tús a chuir an a Horace Sílá a réidir. Éis leis an airfort ar maidin a grúpi bhí an naid policy a Cardinal. Tá Cardinal a túir cuairte Horace Nuchtran le ha lán ag pointí an ama seo. Tugtar Colm MacLara. Bhí sa Leabhar bhíine bhfuil tríchlog le bula le Ciaran MacLara. Ag caintear clán lára connachta tamid anó. Na feáilhhar a fóirí. Feáilhhar a fóirí? Tealach a chleachtan marú mar cairt, marú faoi rún. Nish, cup on coffee. Marú faoi rún? Tá scoil agan bhfuil ar gair deamúnán lena céta bliain. Ach ní múntear í bháiníad clán lára. Ach feáilhhar a fóirí den sco. Bhfuil anna ile bheith chu teilhí sí néirín agus chaléir. Bhfuil tú ránim bhfuil sé seo fós a tarla? Bhfuil tú trácht a leabhar cloine lára. Chúla? Aganne an leabhar. Aganne? Agamsa. Beth ní eiscint? Agus í léamh mas muoine. An tostan. Tus a bhí san ostan an lá sin. Ní bhfuiliniid gur i reis go dtí áratán. Ceap na Gardai go rinne. Tá rud í rógus agamsa. Tá muid choileáid. Ach.
Bímar a Moscow. When you do don't you? What about to get a pillar? Agus afran cheile go dtí ardaspa bla lí dochtú blian san ardaglas, tuairiscíte ghfuil nunsaíon fápa an Cardai Mancini, ag an cí tróna deachlan dara rih cuairte máireach ardlacha. Un po' di secondi Attali mandato in campo Moretto, attenzione, non ci crederete ma sarà il debutto in questo campionato di Moretto che non ha mai giocato in questa stagione. Attenzione alla sgroppata di Chiaretti, Marco per Chiaretti, azione di vantaggio, Zampagna il tiro, la palla sul palo, ancora Zampagna e la palla fuori, non riesce a chiudere il conto il Brescello, 46esimo minuto, torna subito indietro Zampagna e fa bene, non è il tempo di lamentarsi, ma Brescello ha sciupato davvero almeno un paio di occasioni per chiudere il conto. Allora dentro Moretto, ma c'è anche un cambio per il Cittadella, Moretto è un difensore di Zampagna, quello che sentite il mio applauso a questo signore qua che sta uscendo, strepitosa la partita di Zampagna, strepitosa, tiro sul fondo, ma questo non c'entra, è stato strepitoso Zampagna, quello che ha fatto oggi è stato veramente incredibile, veramente. Altra sostituzione nelle file del Cittadella, esce Gianni Migliorini, entra con il numero 16 Albieri. 47esimo minuto. Sono spuntati di nuovo i capelli, potrebbe esserci veramente un fatto incredibile. Will ceachtar go has rálim catar siúlagan. An tíimse go an radio. Alla Ghuena. Could a friggin' radio. Could I Ghuena? To go to radio. Could a friggin' radio shed. No will second thing, could him a Paul on the Tesha. Could you get to get a pillar of Leon to well? Ciaran, give it to. What to get a fucking pillar of well? Ciaran, fucking maro me. Can't you hear the fucking grahorts? Can't you hear the fucking grahorts, huh? Moon him should base out. That's a goddess. Steach ar glóirse le scéal nuachta. Scéal a tíir steach in istíireach bhí achtar lába I deachlan dara gon deras gomáin. Cáhá féidir le lunsiún fápa an Cardai Mancini a ní fis ar gortiú go donna. Josie! Josie? What's up, Josie? Come out. So you should out with you. Any Sheila? Tahanian. I got you begging you to hang on the bush. You didn't point to Hamas via. Name nach nair to us. Tradition. Grogro degen tanis. Shinigus nis moona mehi. Nafel de nege delige vetach? Da, kimport. Firwal jug. Ach kan dinnig go kwaan laar in de meiskaf me henigus toe heen is. Misje. Mas weer een dokter, niet ik mis nodig. Hey, Tugtar ja. Ni anam zeg met de doel moet je, no?
Leabhar Quinn MacLara. Tugun leabhar se nús againn ó bháb go láb is ó glún le beag nach 700 bliain. Smean íomh máiste déag an céad máistir muir MacLara 38. Cad a thorad an taobh wrote. Yeah. An marú, an tailú, córach éanair, rúndacht, an máiste agus an printíiseach. Sean rúndacht pun principal na heibre. Marú fé rún, éalú fé rún, agus marachtal fé rún. Agus ní hí iluint an dalta an tain chóra matar an máiste, ach atá freisin an dalta de iluint, agus go méid an dalta inúil áit an bháiste a thógant ina dhéag, mar a ilan an mactíre a chuileáin sa teilig, all a bhíonn sí freisin é, chun na háid féin de thógant. Le go útúlainn nó nach bhfuil. Olive? Sure. Colm MacLara. Kay? Colm MacLara. Colm. Sure. Cá mé leir fin rutin gur amar caint fí an lá eile. Leabhar Quinn MacLara. Thagann. Heck a mention Bob. Gur mágad. Tú am is bhuachail. Tá sa seo. Ní mé. Agus é sin. Ní mé. Agus é seo. Agus é seo. Agus é seo. Agus é seo. Cábhad a chruthú! Bú na bheith rien. Jason. Bhí sa súile Ciaran. Tá sé me se go díú lena se thorchaid. Okay? Okay. Chailen san airtaí seo tá leabhar. Cuimne ní cá peis behaide sí ach lámh leabhar aibre. Léi. Nuair a bheits an céad céim eile tócaíad is agad sa bhéisi. Tá réirhhaide bháid gin beartaí thuirthuid mar atá mi se gá dúirt chuite inis. An láthóchas tún leabhar faoi do chúram bed a hí láirithe i liug. Tí léon cas é leis an. Tá géirí leis an gnáthío. Tá tú léin. Ach tá céim eile le tóga leidir dús. Té go dtí teach na hán. An díon istí faoi staid ámad. Te go túir do ghona.
chuir le chéile. Má bheannaí tú thar an máha, hís fút cos na hán, feici tú fearr bhfuil capíneir. Sinne tá le ginad.